Te whatalova tu le nei vaenga o le taeau e le suafa maulunga o le tātou wali o siu keriso, tātou pōkalame, leo le whaolataga, whawhero i atu le e le paia maulunga so tātou atunu so stafa o mau mai tātou whasalonga ia pe ona tu ina antu i asfole taitasi o le tātou pōkalame pe ona whaleo ina i le suafa man malo i siu keriso e lo nei whatawa. Patalo fatu le sunga fatonu tatu po kalame sunga faife ia reta mo fatu fa pe fo ia le sunga toina ia le tinu ia malo lava le soifua maria patalo fa fo ia ona le antua fai ona la to nono manu wa manuia o tatu tangata ile nei aso maso fai so aso uma ia nga venga fita tunga ai ia fa manuia le atua e mese tap nga mau tu asinsina i maota malawa e fa ptol fa talo fa tu tatu paanga lunga le Facebook live ia fa pe fo le YouTube channel fa felo ia tu lo pa ia malo mamalu le nei aso ia anga le leile ri ma tai to atu lo na mana fe au manga venga o fianga iai ia pe ona tatu tau mai e matatu to ai tau mai le fa ngol le vai aso i manatu ia o lo manuia ma so longa le leile lo fo le li tai na ai lo to se fu o so ma to nei ola ia wa fe au nga runga pe ona fianga iai ia a o fa pe na fo na ona au atu le tatu TV por tatu pōkalame e moli lava le fe au le upo le atua e tau longo e fai lea ma fa manatu e ilo pisi ma lo taimi e fa pe na o na iai whainga tau le aso e te to o manga e te fa pe na e ti mai launa au ma e fa longo ia watu tele ni me ai fa lenganga lo laulawina ia waso e fufa lenganga o tātou tangata e fa taua ma vea ma mon maurelei i le nei soi fuanga o tātou ia fa manu ia tele le atua le nei aso tātou whailoa e fo i lungo pe au ngalu lea ia fa manu ia atu le atua i lau fa longo te talo mai a pe nana ia lo loto tātou tutu fa jasi le upo le ri fa so ai fa talo fo i le sunga matou mtanga rena su sunga telefono ia mesa au ona le atua le uso ia fa manu ia atu le atua lau tapu ina mau e tātou talo i le nei tai au lo matou tamai o le langi ua matou iai le nei aso matou mai se so o ale fe au tau moli o tala lei fa atawheina o le vai o le ola lo matou o le ma matou tau wasuina le vai o lo walofa i so se nganga moloto ai maise le laulangi atoa matou whaatonga i le nei aso pe ona ila o ona male uso au ona na mawai atu matou te talo lava le nafa unga whaatawhia matou ngā rurue ai mai alo mana whangangana le ngutu whaatau tala lo ngutu lofina ngalu mai ale upu mai lau fio matou te whaasua ai ria whaalongolongo lia foi au tangata o lo lātou hape na vele nei ala ata whai ma lātou fianga e mata ma whaamaros awe o lātou loto ia manuia lo lātou tapua inga e o tu asinsina o wauna iso se vaenga o le nei atunu ma lalulangi mātou talo whaamanuia alu ma le mana le whiau e a foi ngā alwenga nei aso e tu mau lava le vi inga i lau fio lia foi lo mātou atua iso mātou atunu Samoa i le nei aso i le alofa ma le anga leo lau fio mātou manatua lau nu Israelu talo mo le file mu ma le manuia o lau fio lungo Israelu le talo mo lau nu filia i aile uanga le leila au manosi e la vea ina Israelu mai whainga tā ma fitalo iai ia manuia lo nu lo mātou tamai mātou wala awa i nei aso e ala le suafa Iesu Keriso amene ma amene ia le atua le o tātou iai le nei taeao o le lona sfuma fale o le tātou pōkalame e lewa tātou iai i le whaowina pe o le tātou tana noanga ma le whaasuaina fo i le finangalo le atua e ala leila na upu o tātou tātana noa ai le nei aso o le autunga o le leo le whaotanga o se manatu e whaau ai le nei aso o le FAAOLATAGA po le mea lofa tele le atua o fo ina mai mo tangata uma. O le mea lofa po le FAAOLATAGA. O le FAAOLATAGA o le mea lofa tele le atua mo tangata uma. O se mea lofa tele lava.
e langona e ale loto pe a mafofau ai e ofo se tangata pe a ia le te ena. E ofo fo le loto pe a fai e le talia ina e se isi. Ai aua le a fo e le tasi le mea pitosili na ta ua pe o na toe wha manatu lava tusila e peru sifuru. O ono se o lua valu lo wha pena na wha manatu mai e tusinga. E whaoratanga na maliwa Yesu a whai tātou stoi te e na ma tātou whaleanga ina le mena na whai e le atua wai le whaalua ina. E le atua Yesu se sau toi maliu. O le maliu wale tasi e na tātou whaalongo e lana upu na tutu papena o na talinga mai ma tusia ma whaamanatu e lana upu. O le alawa tātou te o whaatasi e te mine nei. E le mawhaiwhara se sina toa suia le whawai mau e tusa mo le finangalo le atua. Wa uma na whata oto ma tu mtamanga lona lava finangalo whaito tasi. E le mawhai o le maliu lava lea. E tongi ola umayata ato uma. Tangata le lei, tangata leanga, tangata maua, tangata mativa. Le ai se tasi na e whanau le aso mali. Se yo o mali nei aso to e whanau la vea umai lalo le mele tasi. O le FAAOLATAGA tele. E Yesu o le atua mo tangata uma e ala ilo na alupero Yesu Keriso. Tusina a Peteru matapu mumua. A alo whaipunga e lusfulu e o te whiwhanganga atua tusi. A alo whaipunga e lusfulu lo iei upu whapela u whaitau atua. E whapena o na whaile mwhamaris au mo i tātou lo whaitau atua whaipunga lusfulu. Whamaile whaipurusfulu, na sila fia lava ia na mua, ai lei whawaina le lalangi a ua whaalia mai i ona pōnei e ngatai ona o tau. Te whaitau, na sila fia lava e ia na mua, ai lei whawaina le lalangi a ua whaalia mai i ona pōnei e ngatai ona o tau. Ole se whaamatalanga le mataupule mo tusi a Peteru, lo le tele a le tala noa, ma le tustusenga, ma le whaamanatu a le tustala po le apostolo Peteru ia, e winga i le mea lofa ma le alofa le atua, na wha tau nuu i le lalolangi, ina ia maua le avanoa tangata umalava, e lātou titalia ina ai, ma lātou maua ai le avanoa le, ina ia vea lātou ma whanau. Ole si lea whaamanatu, ile whaamatananga ia tusa a Peteru mai. Ole tātou whaalatanga o se mea lofa tā ua mai le atua, o le alofa o le atua ia te tātou, na ia whiriwhiri ai tātou, na ia au mai ailo nā tali pele, ina ia maliu matoi tu manu mano, ina ia ola le tangata. O lana lea pokalame pena e whaalongo ai, mai ana mua, o te lei whanau mai pe te lei whanau me foi. Na whata o toale whinangalo le atua na te tapena ina le whaalutanga mō tangata uma. E le na o si tangata tō tasi. E le iwa le tusi o Peteru na whae pena na tusi anga i tonu le kalesia ma tu tonu tangata i utaia. Ai o lo o whae pena na tala no whanau e tele e le whaalingo le na upu. O lo o mori mai le whe au lau tele mō tangata uma. Na tau nia la le atua le nafa moe matapena ina o lona finangalo tūtasi ina ia i loa tangata uma le manuia na le atua ina ia o a tātou lana whaamunianga wa umana ia tapena ina. E le eire a titilo ele whaalo terenga posi na tala oto mai le introduction o tusi ngā whe mai o lo tātou whaotanga o se mea alofa tā ua mai le atua, o le alofa o le atua i a te tātou, na ia whiwhiri ai tātou. Mena luan, na maliu ke wiso, e tongi o la ai, e to tongi ai le sala, o le anga sala ma le wha mama ino i tātou, e le anganga pa ia mai le anga sala, ina ua tātou tari tonu, o le ona e whavau, o se mea alofa matanga o fie mo i tātou e ie whātua i a ke wiso Yesu malatu talia ina Yesu e whai mau ali mau whaola. Le ala e le whaalau te reinga male
ale tala noa Peteru lona ia whaamana mai o me momua o le whaolataga o se mea alofa mai le atua. O le mea alofa mai le atua mai tangata uma. Me lona lua mai na maliwa Yesu e tongi i ola le sala. Na maliwa Yesu e tongi ola ile nga sala ina ia whaumatia ile nga sala. Tolu. O le ola e whaavau o se mea alofa matangofie. Ma se mea alofa fua mai le atua. E alana le mele na whai. E tongi ola wa umana tongi ola oi. Wa umana whaamamaina au. Wa umana whaamangalo tātou. Whamelo tala tuspa ia. Whapenana fua i mai a te tātou. Le nāman wia o le ola e whaavau. Whamelo tala tusa Roma. O le tusinga Roma lo whamatana. I le mataupu. Whamelo na i le Roma e ono olo o tala noa ve po rusuma olo le whamai. O le olo i ai le ola. Olo i a te iale. O le olo i ai le alo o i a te iale ola. O le olo i a te iale alo. O lo whamatala i le nafa upu le tāua whamai. Mai whai po rusuma toru. Lua. O le nei. Ua tūsa noa o tau. Nai le angasala ma ua whai ma uauna ale atua. Ua ia te tātou nia o tau fua e o i le whapaiaina o lona winga foi. O le ola e whavau. O le oti o te tongi lea o le angasala. O le ola e whavau. O le mea foi na mai le atua i lota tātou ali o Yesu Keriso. I lota tātou ali o Yesu Keriso. Longo winga o i ngā te tilo ngai ma e matamata i se vaenga tā ua o lo whapena na whamatala i a te tātou e tā ua tele e au ngā tele ma whamanatu tele i a te tātou o le vaenga le te tauno tātou baba aile le iai ma e turi matai pēa le alofa o le atua pēna e whaalonga le whiwhi le tai au le nei le ngata o le mea na whai o lo tātou whaolataga o se mea alofa. Longo o le mea alofa le atua na ave i mō tangata umalawa e ala no na alo. Lua na maliu ya sua tongi ola le sala o le angasala ma whaama maina i tātou e le nganga pa i o le atua. Tolu o le ola e whavau o se mea alofa. Matango fie na o mai le atua mō tātou. Longo winga, e le se mea whapea e whakari se i ai se taimi. O le ua tu sa o loto mai tātou i le whiriwhiringa sa o loto lea. E kakau o na tātou talia, we must e te tau na whai. E le ai se mea whapea whaatari se ia. O ale tala tu spa ia i le matau pa sufa tu se Ioane sufa whai peono. E le sao atu se tasi tama. Pe ale ui atu ia te ia. O i o le ala, o i o le pumoni, o i o le ola. E le ma whai. O le manino le whionga le atua ma le whaamana mana maina. O le alofo le atua lea ua whaatino. Lea ua whaatino mo tātou i le lalolangi ne ua tātou iai. O le alofo le atua ua tatala mai iai. E whaalonga le whai tau le whai puerusfulu. Na plana le atua le whaaltanga le tai lava. Ona tātou whana nau mai le laulangi nei. Na iailo na whina ngalo, e te tau o na whaatino le mea nei, mō tangata uma, ina ua pa ulo rua i tangata, whale e tonu rua i tangata. Mai ale rua i tangata le saunia le atua, o le plana le atua, mō le laulangi, ina ia whaolaina lang tangata. Ia, ngā lua mariki a Apollo matang whaleanga, le mea matangofia na whaia le atua longo winga. E ta tau na tātou whaamauti noa tiri, ma tātou tari tonua tiri, e le aia se mea langa o le whaolataga, o le awhio mai ke riso ma liu, wa whapenana tātou tau tino, o lona toto wa whaamamai na i tātou, e le ngata o ina i whaolaina, o ia foi, tātou te sao e le manuia e whaam, e le mawhai e seisi, o na whai a seisi a wale tua mai. O le awala leo o tapena ina e le atua mole lalolangi. Pena i whanongo le tai aone le tau wha maramama ina o le tāua. O lona tāua la lea, o lo whamatala e tusila Peteru. O lona tāua mai, o lo tātou saonga le mu, male marutia ina o i tātou, o lo i le atua, a whai tātou te maua le oli i le mafutanga ma ke wiso, i le taimil nei, o le asili atu lo tātou ori pe a toia fio mai o ia ma tātou wawa ai
atu i ona fōringa o se whaamoe e te tau ai ona una ia pelo tātou tatalunga e mau ngai o tātou roto. Pi i mau ngai tātou i le mena. Pe esea, o le tala tuse Peteru i lona tā uala o le tusi po le lona tā uala le mele o le mea lofa le atua mō tangata uma. O le tā uala lea, o lo tātou saunga le mūna, saunga le mū lea, saunga le mū mai mea uma ia tātou te awam ai atue. Le toi whamatala ina wale la ina le mea lau tūla i mai nei taimi. Ana nawhina o matamata tua i se whaasoa fo i se tasi o uso. O lo o mai e ni whaamatalanga o se eatangia mai ilo na le malamlama le fionga le antua. I le taimi nei ma le tātou titilo atu le taimi nei. Le ma whai e se tasi ona toi whaasao sao langi ma mea lau atupu mai ei. Ma mea wale ali mailanga leua o le taimi e ali uma mea lai i te tono le fionga le atua. Ai le i tupu mena wa leva na tusi le fionga le atua. O le atu tupu mena ma ali mai mea. Ai mailo tala tusi le apostolo Paulo tusi a Timoteo. O na aso ngatai e te wa ai e mea ali uma mai mea o le atu. Tupu tele le amioleanga, le ali mai mea, o ese nisi fa penana, fai tio nisi malato le fia. Ia lea ka kumatamata ele ti ngalo loto i siusoa ele langona fa nonoa. Ai ono o leua fa malamlama le fionga le atua. Ai fa fitai le rilanga o loo ngai me o le mea silina ta ua ke usiano e mesele ufa tua. O le manai o le mele le talanoa. O loo ngai mai le aso le ri. O le aso le tātou te matamata uma e tangata uma ia i lunga o le soso mire mo so se mea lo o whapēnana mai eo na ia langona e ese mai le upo le atua. Whai mai le tale tuspaia o le whai mai e antema le nātala inga pe a sau pe a le tātou le leo na kasi ma le afionga le atua. Le alale i le neita e au ma le sosone le pokala me aua te ita fu e tu e pe i le aso le atua e i le teimi lenga i mai o le taimi manelanga a te tilo e mai matamatai i na foi la ngona mane e foi o le ase tali mai o le whaamasinoga me o tono le atua e leise se sau mai ei le wale tatu tala noa i paua le lavea ina pe ona tala noa wa le tāua le whautanga pe ona tala noa tu se Peteru o le tāua o le whautanga le tala noa i mai o lo tātou sanga le mu male o le memo mo o lo tātou sanga le mu male mau male mauti ina o tātou o loo i le atua. A whai tātou te maua le oli i le mafuta ma ke wiso. I le taimini nei, nge le kalangoa ai. Whamela ia, o le a siri atu lo tātou o oli pe ato e fio mai o ia ma tātou wawa ai atu i atea i hon fōringa i se whaamoe ola ma le māneia. O le tāuala na o le whaaolataga le atua i tātou pe ona tala noa ai le tusi a Peteru. O lo whaamanatu mai ma tala noa mai Peteru le ngata o langa ia whaamatalanga le introduction a Peteru le tusi. O lo tātou whaaolataga o se mea lofa. Na maliwa Yesu e tongi ola le tangata ngasala i le whaapaia po le whaatula ina mai ele mana lo nanganga. O le ola e whaavau o se mea lofa matango fie mo tangata uma. O le introduction le angan mata upu lea, sauwelo i whamare important. O le ale tāua, o le tāua lana, o lo tātou saunga le mu. E tāua telelo utaria Yesu. E whai maua li i mau whaola. Langa o lo saunga le muunga i mea umalawa i le lalo langi nei, ai sili ai, le whaamasi nonga mea taunga langa i pauanga le mea. E whaapēnana ese mai rete o sa le atua le aso muni. O le tangata ua whaapēnana ia tā ofi i le upu o le atua e ala ia Yesu ke so malana tali tonunga. O loo ia maumau tūlo na alofa malona tali tonunga malona ola ina o le amio tonu o le atua e ala ia Yesu ke viso male. Wawai ese mai a pēna whetu. Aki kilo nunga so mina ma mea tutupu mai. Oh, ele koe mawhainga koe whaalafingi whaamatalanga. Ai te loi,
I te tono tusi pa ia wa lewa na tusi mai ma wha manatu mai ei. E lea tua ina na upu mea le a ho o ai ma le ngangana ma le wha mawalunga ma le e whole nga leina na wha na wale loto lea tua ya o isa wa elu tūlanga me uma mai I whetaula inga ma nu uia e wha pēna o na wha popau ia awana I langa a fianga na ke siano olo o tātou e laulangi wa te lele a fianga o le pawala le mea tātou te saunga le mupe o le wha manatu Peteru I le nei tae au o le tāua la le whaoratanga saunga le mua tāua tā te wa ai ei wha pēnana so e te fia ai ai sili I le taimi I le taimi nei ai whai mailanga whamatalanga ai sili ai le taimi wha pēnana toi fio mai o iesi tira kare si o se mānei a tele na me o wha manatu mai e wha pēnā o na whamatala ai le tāua lea o le whaoratanga ke viso mō larolangi atoa o tātou iei. Le uso fo e pōre au ke usiano le nei tae au o le tāua nā o lo utaria ino Yesu e ve mali ma whaola I lo so I fumuro wola. O le tāua o le saunga le mū ma le marutia ina o I tātou o loo I le atua. O loo I le atua lona la vea I a te oe. So se mea te wala awe tali mai lona alofa na. Mele ia ai sili ai I le tātou maftanga I le teimi nei. Ai sili ai le aso whapena na tātou whanonglongo I pia. Ma tufo e tale tu se Peteru fe mei le whatua I mei le atua lana pokala mea wha. Tua I te isi mai se ia o umatanga te salamo. Longa venga e te taunga kako o lalo le I le awala le wa uma na tapena le atua I le toi maliu se fasitong yola wa uma. Lava matstoe, there's more than enough. Lava matstoe le no maliu le. O le awale fa ngai tātou o lo fa ma walalo salamo fa penana liu ese taria Yesu e fai mali ma faola. A vea oe matangata fou. Lua konitum tāpu e lua lo fa penana tala no mai e fa me o le aso na taria inai o ia. Le aso na wala awai faola inai oe ta ina lua sava vali fa tasi mai. Nongo e tele ale tā ua o le whaolatanga la ke visu. Ia te oe mai pe ona wala au pe ona tala noa I le nei tae au. Welere se I tātou wola e tala noa tātou matapu I le whai upuna sumo le fitu. I nā I le matapu I le whai punga sumo e walu o e asu fasu lima. Su ono e o su fitu. O le tala noa I le vaenga I le I whaataunuina. O lo ia I le vaenga I le I whaataunuina tu so le whaataitali le aso whaataunu wai. O le nei, ia o tau fusia e o tau sunga titi o tau mafufau ia whautauta ia ato atoa ona whaamoe moe I le alofa tu noa ua molia mai e ke riso. Ia pei o whanau ngā wai awana I whaata tu saina o tau I o tau tu ina nau tu wai ai valea, au e valea, a o valea o tau. Ai pei ona pa ia o ia na wala awina o tau ia whapea foi o tau ona pa ia I o tau a mio uma. O le mele le tala noe le taimi nei, o le mea ua uma na tupu na maliu Yesu o te tau na o ai tātou. E te tau o le apopo inga, o le apostolo, po le fautuanga, o le apostolo, e ao ona tātou tā maurunga le mea ua uma na whai, e le tā ua o le whaolatanga, o le usanga le mu, mawaluru mawtanga le lei, e whapena na sili le aso e uai. Le alato e mai whai pa su tolu, su wha, su lima. O loo tala no mai a te tātou, po lo whamanatu mai a te tātou. O lona tā uala, o lona whamanatu le whai mai. O le mea te tau ona tātou e. I le su whamasu lima, ia pei o whanau ngā wai, a wana I whaatu saina o tau, I o tau tu ina nau tuai, a o wālea o tau. Ai pei ona pa ia o ia na wala awina o tau, ia pa ia foi o tau ma pa ia I o tau mafau. O lo whaamatala po o lo whamanatu mai ele apostolo po tu stala po o Peteru taeau nei. O lau matawhai o e whaamautu wai, le maftanga lea wawalalata lea, e te tauna tātou wola ina lana mea tonu molo na o langa pa ia lea. E wawai ese mai, o le tangata wawai ese mai, o le tangata watalia Yesu, e le kakaunga koe o la inga leo langa tuai.
E le te tauna toi ola ina se olanga matangama se olanga tuai pe ona whaamanatu e Peteru. Ma ia au maia le whaamanatu lea e tā ua tele mō tātou. E tā ua tele mō oe langa te tauwhi me awane o tātou toi sa wali i tātou tuina nau tuai. Mea sa tātou vaivai ai ma mea tātou pā uma e mawhane tonu mai ai. Ia e lole mea lea whai pasu fasu lima, ole mea wa umana tupu, lea wa umana whaamamaina tātou e ale lona maliu malona toi tu, ole mea la tātou e whai, e whaamautu ati le mea lea tala no mai, ole saunga le mu, olo tātou saunga le mu lea, olo tātou wola ina lea, olo tātou whaatino ina lea, ole tā ua le, ia lenga whamepe talu e saunga le mu wai tātou, pe a whai tātou te ola pe ina, le fo e whai, o tala noa wha manatu tele mai Peteru tulanga le e te tau ia te tātou, e te tau ia te oe, whai mai, e mana i whai pasumania, ai pei, ona pa ia o ia na wala wina o tau, ia pa ia, whapea fui o tau, ona pa ia i o tau, a mio uma. Whai mai, o te toi ola ina tu ina lau tuai sa tātou wale ai, whai mai lana melo ngalua, ia pa ia tātou, e leise me whapea e te lea tali tonu ngia situnga me whapea te o whaolaina ai te olaina se o langa e le manuia, le o langa ngaoi ma se o langa whapea ia o le tau tu te le langi wale lesi le excuse ke le ale le tupu temine o le tau tu te le langi o le eka ko manga o le mea le tatu te o le excuse ngā le talo temine mana tua mai sa mo me se le tai au le tato po kalame le leo faltanga e le aise excuse fa penga o le mele wa umana te pena fa pesu fasu lima o le mele wa umana tupu wa umana fa mama tato wola ina na mi tonu ia pa ia oea ia pa ia oe ia pa ia foia o le tautala a wai pa ia le te rua mafuta e lenga fa mautuina e lenga fa mai Peteru o le taua o le faltanga tātou sanga le mua, pe a whaina, tātou te ola ina, le whapa ia ina pe o tātou loto e le, e whai e oe, e le tau whaatari se, o lou whaamawa lalo o luma le antua, o le si teimi e se longa fo ia o whape, nana o nga whape ia wala au whewhi au, wala au wai, e whai mai tala tuspa ia, whaamawa lalo o loto, lua no whai ngatupu whetsu a whai whaamawa lalo, la tau e tā ua lo ingoa, whai mera longa tala, whaafonga mai le langi. Whaamaulalo o le ki lea, o le o langa kerisiano lea la vea tono whapa ia ina. O le ki lea, o lo whaamaulalo li liu ese, ma sala mo, e leo sala mo nge ai koe whekai au, sala mo iaso uma. Lea lea wha mai tala atuspa e mai atusa Roman taupo e wal wha mai au o na oti lo tūtino o ile laro langi. E hao na whasotio tātou tūtino o ile laro. E tele upuro whamatala mai tono le whionga le tu e whamatala ai le winga o le mele o le ola ino tātou o le whaatanga le li tātou te e confirm mai le upu o le usaonga le muna. O isi taime te tua ina le ai, awa tua ina le whionga le atu whape o le mea wa umama le mea o le mea o lo o mai e tātou. Pei whaela le tala siuso le na whalongo atu ai o le tala le aso koma makomoro le e whaia le atu. A oina whaanga koa. E le ma whaia se tangata ola na whaia. O le whaamasinonga ngā le atua i lunga le lolangi pe ami o langa tangata. E tele ni whaamatalanga na mea e le mea le tala no e tae au nei. A o le tātou te o turi lo, te tātou turi mta ngaule, tāpuri tae au nei, e tusa ma le wala au le atua ua, whaolain o le whaolatanga mō tangata uma, e whawhiwhenga tātou whaatinoa na. Le tala no pe telu langa ia whaalau te renga memo mua, o le memo mua lo tala no mai, o le whaolatanga o se mea alofa mai le atua. O le mea longa lua, na maliwa ia sum tongi ola tātou, o lona toto ua whamai nei tātou, wa tu sa loto tātou mai le angasala, e le te pūlea tātou le angasala. O le mea lon tonu, o le ola e whaavau o se mea alofa sirisiri nā le atua mo le larolangi mo le tangata le tutou ngese tupe ke le alo e whaisa i kālaf ke le mai se i pei elo pasi se ke alu langi le ai. Wa wele simple koe isi, o lea, o lou talia ino Yesu, whamaile lua kondita mta po lima fitu su fitu, ma su wafa mai o se o ia ke wiso tangata fōwi e whauta ua, ma vae mea tuai, whafōwina mea uma.
No nga e tāua ai le a tātou. Le ola ina la le mele, o le whaapa ia ina o tātou. E whawhea o na tātou saunga le mu ina ua tātou ola pa ia inu mo le. Whaapa ia ina i tātou ia so uma. Ia pa ia me ume lo mawhawhau, pa ia lo roto, pa ia la waai, pa ia me ume te tautala mai. Langa wha mai tala ale mtapunga fitu mareko lua tasi lua wha mai. E saunga tutonu o tangata me leanga. O upu ki kaukalai. E na e ola inga. E ola le ke wiso ia te oi. E ola le ke wiso ia te au. E oti na tuinga whamtalanga sa fia. Whapa i tau. O upu e tau whapenana whaisi tau. O upu e whapenana whaie. Upu ngā kaukala ki Apolo. Ke roa mele wha ki Apolo. Ke minga inga le lafo matala whapa i kau. Whaatau aire. Whaavevasi eise mea. Elo o vinga ngā ki Apolo lai whai. O lo ngā lue ai o ia. O langa misiona ia whasiotia ngā oi mo whasi tātou. A o lea lofo lea tua wharia mai whimai ina ia whaola ina i tātou mai le mela lea ngā lue me ki Apolo. Lea la tātou sala noa le tai au nei. E ale lea lofa ke riso. Lea tua i le lalolangi mo tangata uma. I le mo tangata. I le ngā mākongi i tala no atu. I le ngā mātou whaasoro ngā penga te whailangi. La vea uma Elena usama elfo wala vea uma tātou i le alofa ke riso lea wala vea fo tātou lalo le alofa le whemai e saunga le mua i tātou uma e le ngā usa tangatou tasi le whaalatanga ke riso a whaina plana le atua mai le amatanga e le ngā usa meiti e le tasi fo i le mea le fokasanga iei le tala no ai Peteru Inga ile fai upula e ono ile fitu ulo o tana no fai mai fai pe fitu ile tato tusi le nale fai tau e fa matala mai ile fai puna e fitu o le fai pula e fitu fai mai o le tofonga foi o lo o tau fatu atua e siri o naunga ile auro e fa umatia e iu lava ina tofo ina ile afi ai avea ma me e uia ile vi inga male mamalu male manuia pe afa alia mai Yesu ke riso pe afa ali mai ke riso ya te tātou o le whaamatalaga sini manai au le nei mea ufa pena na tātou matamata pe ona tala noa o le wha manino ina o le whaatulanga ina o lona na whinga ngalu ina ia maua tangatama o le mea o le whaaola ina o tangata uma pe ona tala noa ina whiunga le atua me mua o le la le me o le whaola ina a fio mai Yesu me mua na maliu o le ele me o le whaola ina me sawelo le whemai o le fio mai Yesu e maliu i lungo o le sa tauro lua whapenana maliu mo angasala uma tolu ina ia whapenana mo tangata uma le ami o tonu le atua ina ia ngalo uma i lona toto wai maangaia fai mai la ele nei mai whaotanga fai mai lona tari me mua a fia mai Yesu na maliu lungo sa tauro lua maliu mo angasala uma lava angasala uma lava e lese me na toe le whapea na tutoe ai nisi i le o la taimi le whanau mai o ea tau le tau tala wanga o whanau mai o le ewa na uma le mele a fia i maa ulalo le whamangalonga lea na fia u lalo le alofa lea ua maangalo ai o matangasa ina o whanau mai manawalo tina i le alofa anga le lei o le atua ua maangalo ai le ala tala no mai la ele me le whaotanga pena e whanongo ai le ngato sanga le mu o loso e fumula o la a o le whamtalanga o le a ele me le whaotanga whamai na fia mai Yesu e maliu lungo sa tau lua maliu mo anga sala uma tolu maliu mo anga sala uma o tangata uma lawa ina ia maua tangata le mi o tonu o le atua tolu ina ia ma ngalo uma tangata uma ilona toto ile matayo no matayo porusu mai valu ile matayo lufu valu lo fa pena o lufu ono fa porusu mai valu fa marita la Yesu fa mai olo toto le wa fa malingina ina ia mangalo ai tangata malava e fuala na me lunga le me lo fa pena na e tatu tala noa e tusa male fa matalanga le afionga le atua ile fa maina ai la fa posuma fitu a fai tau te wala awatu i le tama o lena te whaai loa ina tangata.
whaeronga i tangata o le na te whaamasino e tusa mo le ngā ruenga a tangata e whimai e taitasi ia o tau manonofo ma le matau a o tau au mau i nei. Whaimai le tala Peteru i le melea i le atua lea tātou te tala noai i le whaaolataga lea malosaoga le mu whaimai le whaamatanga Peteru i le whaipuna ana ia whaipasu ona masufetu lau whaitau atua e mai a wā ua tūsia ia pa ia o tau a wā o nei e pa ia lava a whai tau te wala a watu te tama o le na te le whailonga ina tangata o le na te whaamasino e tusa ma le ngā ruenga tangata e taito tas ia o tau no nofo ma le matau a o tau au mawai a mai le whautuanga a mai e Peteru whautuanga ke usiano pēna whai atu ta tau ona tātou pa ia o le ola ina pēle o le whaolatanga lea Iesu ke viso e ala ta mana ia whaia o le saunga le mufo i le tala noa ai o mea ia te tau ona tātou ola ina o le pa ia ina whai maina le whai pasuma fitu o le mele i tupu o lele i o le mea na whai maina ngā whaamatalanga e te tau ona tātou no nofo le lei i le nuu o lo tātou iai po le nei lalo langi o tātou iai lala winga le tala ia o mai le whaamasinonga le atua ia o mai le whaamasinonga le whapena na whaamautua le tātou i le vaenga o lo tātou sanga le muumali marutia o tātou o lo i le atua eo whamaile le tala Peteru no nofo ma le while mu no nofo le lei o tau no nofo a tala noa le mele o lo tala noa whamai ia maua le tau nofo whaarofani o le maa nei ere whai pasuma fitu se i toi whaamatala atu whai se i toi whai tau whai pasuma fitu whaapea no whai tau ina a whai tu te wala awatu tama o le na te le whailonga ina tangata o le na te whaamasino e tusa maa o tau ngā ruenga a tangata taito tas ia o tau no nofo ma le matau a o tau au mau e nei o le kau kukele i tupu le mena o le tau te sauni atu i se aso tele whai mai le tala tu spa ia ia whaaringa mai o le aso le aria le whaamatala i se ngangana o le ala whaamanatu e Peteru ke wisiano o lo saunga le mua umana watu a o mea te tau ona tātou ola ina e oio le tangata wha ola ina e te tau ona wha matua ina ia tātou ona wha atupu le while mu o lo nofo le lei se i o le aso e anga e mai eile le unga lea ma le wha masinonga ta maa ia te i tātou wa ea mea tonu le wha masinonga whai mai le tala tuspa ia kakong nofo le lei wha atupu tātou se nofo le lei se nofo whalfanis se mafuta whaltasi Awane o tātou te tilo i ngō o tātou lotu, ma tātou ngō o tātou tapu whapelai. Le ai wa umana mawai, le ai o le tala tu spaia, o i lato uma le whanau, tasi le whanau. I le matapu mua whapasuma loa, i lato uma le tali o i whatou tōlon suafa na awatu i namanuia, ta ua lato whanau, tasi le kalesia, tātou. Mele whamatalanga, e ao ona tātou no nofo, while mu, tasi le me manei a tele te whamanatu le tai au nei, i le ausa wa lele tai e lele i o mai le aso lele i taunu ule mena o le i le aso ngai mai e wha taunu e le wha masinonga le atua i o mai la a o le aso le wha masinonga tasi le me manei e wha manatu le aso le wha mai o lo i ele tuspa i wha o lo nofo o e tatu te no nofo le lei i le nei atu nupo le nei la lo langi i a po i sa wa elu fo i nga ngai e le wha matalanga ma tangata uma e aona tātou no nofo le lei, no nofo whealufani. E vai e ke mingi, pe ua whaisinga maa losi, pe ua tau, pe a sa lima supa sengi al mele, ua amata pe ua la aoa nua sa laupa sengi, le vevesi tele mele tūna mai, ua vevesi ngorotu, tapua inga. Ai leo le mena le mena o ele atua, o le wha moe la po soropo le tala, o le tusi le tai alfe mai, e au e taito tasi ia o tau no nofo mani matau. A o tau au maua i nei. E ka kau ia te tātou o na whaia mea uma maleapa. Au mata atu i te ilungo penga whailangi mea loa mai a tangata. Mea konga ka ua leise matau i le atua. Lai whai mai a te i le laulang. Ua ngalo ia la atua, o le atua e ona le whea. A le whea meri tala tuspa ia tātou no nofo ma le matau. O le matau e whamatala mai lo wapa. O le matau e whamatala mai lo whaalo alo. O le matau e whamatala mai ei ia le le ngāo ia lo ono sa ia o mea o lo tūlai mai. O le matau
I le mele wha matala ma ia tātou no nofo me matala. O lau tamu whai se mea e te whewhea esa, e te matau le atua. E la ringa tala noa, ma wha manatu le whionga le atua e awa, ona au ia tātou wha atino ina le menei, ma aua ne o tātou, ia nofo man matau, nofo man ngatete, nofo ma le awa. Nana o whina ngalonga le atua, te tawana tātou whatau nuina. Ia tātou a ia, whawhiona tātou wola ina le while mule whame sanga le muai, nanga le tatu e whatasima le atua. Tasi le me manei alo whamanatu o tustana po le apostolo, e whamanatu o te tawana tātou no nofo man matau i le nuu lo whapea nei. E le whapea whai mo ka kongu sila po Samoa po whelawa, e le tātou te le whaia mo i tātou nuu. A le ua mai le ninu o tātou te tā pena tuai. Ai lo a mai e ma le whautuanga, no nofo man matau. Nofo ma le apa, no nofo ma le whawhani, no nofo ma le ngatete. A whapea se mua e maange umaloa, e re se me la, a lo na whaalawe lawe, langa o lo o iei le aso. E lo se nuu tu maulo tātou iei, a o le nuu whamai, ia e nofo matau le nuu nawe iei. Ia e lola ia no winga, e re si me tu atu le mele, o le lale tupu le mena, o le tau te whaatari umai ia. A le maangai alo wanga ia tu le aso lea, a le la vea tu e malesi vanga ta ua le toi whamanatu ia te oe, whamanatu ia te au, e aua o na tātua, o nofo mal whaarwhani, o nofo mal mata, o launga ngana, o lau tūma la wanga, e whapena whamatala mai e le vanga ta ua, praise ka, whaia i le ri ma whaatau nua, i ngai ngā whamere whapasuma fitu. O le matau ma le wha, ma lo wha alo alo, whamei o le winga le leilea, e ta tau o na whai e le tangata whaatua i le atua awa o ia, e ana le pule ma le malosi umalawa awa o le atua o le whaamasino whaamasino tonu o le lalolangi, o le langi atua ma lalolangi uma, o le mea e le ta tau wai o na tātou amana ia, amana ina o ia i taimi e ta tau wai o na tātou mana tua ina o ia taimi uma. O le upunga le matau i whaipunga suma fitu whamailanga whamatalanga o le matau ma le whaalo alo o le winga le lei lea te tau o na whai e tangata umalawa tangata kewisiano tangata whaatuatua e ofo ia te oe lea te whaalongolongo e te le italia ina Yesu e te tauna e ola inga le tū ma le anga wawa ia lea o Samoa o le mea walewa na tusi le whionga lea tua na ilolola ia o le afo ele tu ma le anga whaaloalo, o le mema i le atua na o mai ei, na awe tatu tua a e ta pena mai tātou, whaafitai le atua mō tātou mātua. Na lantua sāl masu mō tātou o langa, wālu tātou rua, a inga ia, i le whaataita inga a mata mea tātou se ia o ina whaalau tele tātou vai. Mā nei ele toi whaamanatu. Pe ona whaamatala, toi whaalau tele, whaiponsuma whitu, whamai ole matau ma le whaaloalo, o le winga le leilea e te tau o na whai e le tangata whaatuatua i le atua awa o ia e ana le pule ma le malosi umalawa awa o le atua o le whaamasino tonu ia i mea umalawa whaamasino e i lau mena 5 mai tala konito ia mai e o le asolo ngai mai e te tūtai tō tasi lava o ia ma tō lau mea na whaia a le sile e loa la vea koe manmena, o lou whaalo nianga. A lefa mai e nofo man matau, praise ka, nofo man matau, ngofo matete. Luan meonga luan ngā whapasuma whita, te tau o na tātou, whaatua i lo tātou tūlanga o i tātou o whanau le atua a wā o ia ua tātou mawai, le saonga le salotonga e whai ai so se mea tātou te mana na o ai, langa o ia na o maia. Le winga ngā whamea o le tātou sanga le mu, le whamatala whalau te lenga ngā whapasuma whitu, e te tau o na tātou whaatua le tātou tūlanga. E te tau o na tātou whaatau ana wina. Lo tātou tūlanga, whaatau aina lo tātou tūlanga o tātou o whanau o le atua, a wā o ia o tātou mawai, le saolo tonga e whai ai so se mea ua wala a wai tātou i le nonofo le lei. O le si mea nei, nā wha mea lofa matalai, e le
o le e le tau ona a vea tātou mani whanau leanga whamisa, mani whanau whituiai, ni whanau e loto leanga, ni whanau tusilima, ni whanau whapena ona wha leanga ina le ngaluenga lea tua e ala muimuinga. I le whamatalanga na le whaipasuma whetu o lo whalau tele, e le tau ona a vea tātou mani whanau leanga, ai oni whanau e loto whaatai ma fia e whaalia le winga whaaloalo I lo tātou tamā o le langi. Das o le mea le vaenga tonu na e tau ona tātou iei. Das o le whaamoemoenga na leo na wala wina tātou. Ya lenga tala noa eltu se Peteru e tau ona tātou nofo le leia inga. Tau ona tātou mafuta le leia inga I le whaamoemoe ua wala awa ileri. Le ngata ina ia tātou mauti noa le lona winga mo lona wala au mai. Mene le whaipunga e sifunu ma le iwa. O le suwaru ma su iwa. O lo wha matalama e le tātou tusinga. Mene whaipunga waru. A wawo o tau. A wawo o tau I loa e le itonga I loa ina o tau I me pala. O le awia po le auro. Nai lo o tau a mio le au ngana. Tuina mai e o tau tama a o le toto tā ua o ke wiso pei o le o lo tamai mamoe e le pōna lava e le ai fo I sona leanga. Nalanga mafua le sanga le mula, wana na mafua le wha moe ngā le ngata o le introduction a pe kerwhi mai o lo tātou whautanga o se mea lofa. Sa wala o lo tātou sanga le munga, nalanga na tupun mea ngā, I whaipua sumai varu. Ma sumaliva e mai o le tongiola o le poloa inga pe a tongiola se tasi e mai le whamatalanga e a tongiola le polonga e kokongi kupenga mai role I tua e tongiola whapena I le tūma leanga wha I le whengan tua I e tutongi le tupe e o mai a ke makamaka I a tunu titele e whapena na ave tangata tungi tupe tangata whai e I e whatawa inga ina I e whasaloto pe whapolonga fwoi. Ai whai mai le whamatalanga le whaipasuma le iwa na tongi o laina I tātou e le atua mai le pula sa wā o le angasala e le o tupe a o le toto tāua o lona lava atali. E anga le whataua ai le mele tala noa ai. Whai mai le mātai o nga e lufuru ono o lo o iei le whamatalanga whai mai lufuru ono nga I ngā alo no whai porusu mai wadu. O lo whamatala mai e le winga o le toto lea, ma le tāua o le toto ke wiso. I lona whaipunga rusu mai wadu. E mai whaipunga rusu mai wadu. A wā o lo toto le nei, o le toto o le whenga fōu, ua whamaringi ina mō tangata e tōtele, e whaama ngalo ai ang sala. E manino I la fionga le atua au fo taimi na le fai tau ro mai ono fai po ono fitu mo mo konito mta po ono rusfulu kolose mta po ro fai pasu tolu sufa e peru iwa sulua e leo se toto manu leo se toto se sia o tipo manu po mamo e fai mai olona toto le tasi le vanga tau samoai o le to sa tele o le atua pe afai tatu tele ona inga le ngal wenga le leisa fai ana ngol fa malingi inga le toto o se me pito sino no ngonga le tu maleanga I 𝚟𝚑𝚍𝚎 I le tu maleanga fa ke usiano I le atua malo na fina ngalo e o mai le solo o ola pea o lo ola pea le toto le tamai mamo I ona fofonga ona o oe ma pe ao le taimi e fa pena ona si ai maluka le tai tulanga foi o ia tatu e whapena o na langa mai le totole. O le tangata lea na umaliwai. O le tangata lea na umaliwai. O le upo tuspa ia e le I tongi o le sile mea e te tau o le tatu I loa e le tatu sanga lea mu lawa ia te oe o le whea ngainga e le mawhaina toi motusia. O le whea ngainga osi e le mawhaina toi avesea oai ona o le toto tamai mamoe le o tatu. O le tāua o le toto tamai mamoe pe ona tala no whai mai le whamtalanga ngā lusmo le e le mawhai ona
tātou so sola ese mai i le angasala, na o i lātou ua, na o le soifua o le alo, o le na o le ua na o le soifua o le alo le atua na ia, ave ese mai le mea lea mai lunga ia te tātou, pai mauma. O mauma ni mena, lua kona nitum tāpuri ni fai porusu matasi, fai matalanga le tusi ala apostolo Paulo, o le na le iloa le angasala, a watu ia ile angasala se i fai, mga ia, le fai tau pia le lua kona nitum tāpuri ni ma, e fai matala mai ei, fai mai le fai matalanga le fai porusu matasi, o loo au mai ei se fe au, fai manatu le nei taia, fai mai le fai matalanga le rusu matasi, fai pia no fai, a wā o ia na le iloa le angasala, ua whaia le e ia ma ngasala. O le sui o tātou ina ia vek tātou mami o tonu. O le tangata, paua le tangata le lalolangi na whanau mai le whanau mai masa ngasala, le iola ina sa ngasala. A whai mai le tala le apostolo Paulo, ua tuu ia ia le atua le ngasala, o oe maa o lea. O oe maa. Ina ia soloia e sea. Ina ia ve ese mai runga ia te oe. Ai ola ina e oe maa ule mea tonu le atua. Ila ia maua ta ua le sa olotonga lea. Ti tilo le ile whaalinga no mtau poe lima. Olo wha matala mai ere si vainga ta ua lea. E tusa mo le whaalinga no mtau po mua fai poe e lima lo ieire. Le si me manea lea lo wha manatu mai. Ai maise le tatu ieire ta eole nei. Ile tāua le o tātou o tonu le si vaenga tāua whai mere whai pua lima. Ile matapu mua tu se whaaringa. Mai e Yesu ke wisa foi o le mōli mauwha maoni, o le ulu matua o e uonti, ma le pule i tupu o le lalolangi. O le walofa mai a te tātou, ua na ia fufulu mai fo i a te tātou, i a tātou ansala ilona lava toto. Ilona lava toto. O ka se ke leo le tāua sa moai, maisori tātou ainga, maisori tātou pokalame le leo whaatanga, e se le tāua, lo toi whai tau atua tu se whainga mo whai poe lima. Ka mera whamtalanga mai a Yesu ke wiso foi o le mōni mau, whamaoni o le urumatua o e uonti, ma le pule i tupu o le larolangi, o le na alofa mai a te tātou, na ia fufulu. Na ia fufuru, na ia whamama, na ia soloia, na ia avesea, na ia tuu oe lungo se mea silio na mawalunga. E te whea lua iala, ele o oe stangata ele lea isa, wa uma na fufuru oe le toto tame mamoi. Wa whamama ina ha, wa whamama ina oe, ile mano le toto lea, ele o se toto, manu ele o se toto, oti po se silava o le toto tame mamoi, oe o Yesu ke riso. O le wa lofa mai. O le wanga le lei mai. O le sila le vanga tāua sa mua e te tau tele a te tātou. Ona tātou mata iai. Mata tātou tuturi matanga pia. Le mea tasile mea e alainga tāua e Peteru langa whalau telenga. E sanga le mua tātou. Langa wa umana whama mā tātou. E te leo toi lalo se whetuku ma se whama leia. E te leo toi lalo se mea tinga. E te leo toi lalo se mea whapenana polongai. Hallelujah. Whamai tala i ane varu whawhamai. A o le whaia langa sala. O le polonga le langa sala. A oi. Maha wa umana whasa o loto i le toto tamai mau. I lona maliu le na. Lena e whanongo ai. Longa winga o lou loto whamau lalo. E te aru ese mai talia Yesu e whai marima whaola. O le ala le manuia e whavau. O e se sili. O e foi se toi luma atu lona fina ngalo lewa a mai mo oe maa. Oi, tasile me mana e pe ona tala nore tusile a Peteru no whalau tere ngai into taxi no tusile. Luma tāpura. Male a foi. Mare whamataranga Peteru ile imported o le kusile. O le introduction le ngalenga le alofa le atua i le rolangi. O le imported o tusi na whamatala i tusi na Peteru. O lo whamatala vinga. O le saunga le mule oe. Le ala wa tātou tala no o mai tātou tala noanga i le mele. O ka se mana ia. E ta tau lava so si tangata whātua tua. Ma e o whapenana tā ino lātou tangata i le toto tamai mamo. I ka kaunga ma kua whātā waina le tele o le onga onga. Ma le
ma le matanga o fio le lofa le atua, ua wha matalaina, ua wha mauwhailongaina, ua au mai mo tātou. Whai mai ele ma whai ona tātou sa olo, so sola ese mai le angasala. Na o tātou ua na o le soifua o le alo o le atua. E le ai a sesi. E ai sesi. O ai fo se tangata whai mai ina sau o ia o le tangata mama. E le ai a sesi le mama, na o Yesu o le tangata fio, ma na whanau mai whanau mama. Aia, na sau ele ai se mea whanau mativa. Alu le ngā luenga mativa. Ai se ama wa tupu na mea. Ina ia manuia oe manuia. Ai ona longa toto le tala noa ai mta putai onde. O se vaenga tele na. Ma se vaenga ta ua tele na. E tusa ma le wha moe moe ola o le matau o le fina ngalo le atua ua au mai ai. E le atua lo na fina ngalo e wha awa wai. Le manuia ua saunia mo tangata lau tele. Mo tangata uma. E le mo na tangata tō tasi. Mai a tangata maunga whanonga o le tala tuso whaninga. Le sire melo o yeri tusi le whemai. Mai a Yesu ke wisa foi o le mo ni mau whamaoni o le umatua o e uoti ma le pule i tupu o le laulangi. Le ngata fia e tangata ua maliliu tunga mau. Lau ta oto mai tunga mau. A fia i matupu o le laulangi. Ai ai la se tupu o le laulangi e whaalongo longo le fionga la tu. Ai le tautonu. E a fia umai lalo mene. E o tangata mawalunga ta waloa pule a wao la tu te umia. Tu langa whamai e lalo lava ya teia. Lalo ya teia. Dea wai lalo ai al tangata mawalunga, tangata ta waloa, tangata o iei tu langa tofi mawalunga. E ui le wha moe moe le wata saunia ke wiso mbole lalo langi. O le manuia e wha wau. Ia a fia umai tangata Ia manuia e tangata Ia ola e tangata uma. Ema naia o le whamai. Whaftai le atua o le a fia ma tangata. An menga le tala no le pasolo polo. E mai o e uote ke wiso le mo moe la tau e le asolongo minga. Wai le ma naia le tala. E a fia ila tau e uote a sauni fo la le taimi wala a wele atua a lai teire manuia a lai te lua mafuta a lai te lua iaile ile alofo le atua e te alu fia te moe no tunga mau mai whaatari le aso ese a fia umai lalo pokalame le atua ese le maneia e leo ngā tangata lai ola la so e fu maola le taimi e a fia umai a tangata lava e o a tangata wele tunga mau la vea mai lalo wha moe lea longo vinga e le aso lea le inga mafuan tala noa o le aso sili le na le atua o le aso piko sili lea o le atua le aise tasi e le whaatusa se aso mai ana mua e o mai le aso lea tatu te tilo e le tupu e a le tatu te tilo i le aso tupu e whape nana a whai mai le tala na o lea ua ke wiso saunga le mu amen na o lea ua ke wiso saunga le mu ono na ia whai fo i tātou ma tupu ma whai taulanga i le atua o lona lava tama ia te ia le vi inga male ma losi e whawau lava. Amen. O le unga ngai o i tātou pēa o te me umai. Pēa i ule nei ola e ave o e whai ma tupu ma usi taulanga. E te wha masino ina ma whaatino ina le fina ngalo le atua. Whai oe ma vi inga o le atua i le aso muli. Ale whamatala, ese le mānei a whamanatunga, o lo whamanatu le tāua ngā le toto e so ke wiso lou. Kasi ngā mea awane o tātou whaatala lea. Nanga tala le tusi a Peteru, e Peteru mta upasifuru, lua ono o lua val. Lua lima se o lua val, o lo whamatala a whai tātou te toe whaatino ma komit, le anga sala te tonu o le mele kake, le tātou taimi leo tātou e whamela ia, e leo toe lava se taulanga. E leo toi lawa se taulanga mo le whaamangalohinga o le menga. Ai whakarikali le aso le whaamasingonga le atua. Whaamasingonga le atua. Pulea oia lau a oi whaamasenga wala e le aso le ali. E whape nana tātou tutumata. Ia ai whaamoemona. O le tātou nunga paulo i le kalesia mo lo uloa mo le haa o mai. O le aso manuia le aso le tangata whaatuatua o lo whapena. A whai o whaamanatu le apostolo po le tustala. I le tae au nei, o lo tātou sanga le mū,
male malutia o tātou o loo I le atua lana. Aisea ina o loo tātou wola ina. Wa oma na whaia le le ina mea uma mo tātou. O le mele mo mia e kakau o tātou wola ina. Le alai ai tala noa mai lo le whai purusu mo o le taulanga ia ke wiso. O le taulanga ke wiso. Ma lo tātou, ma le tātou wol angasala o se mea na filifili ma fuafuaina le atua a o le taitai o na whaavaina le laulangi. O le pokala mea le atua na whai. Samoa, mai se le nei tae au le tātou ia le tātou taupuna nei tae. O le pokala mea le atua na whai. Ma fuafua le atua ele I o taitai o whanau mai au ia. Nga tuu le atua le aso I na ua whapena o na o le taula ma le whaamoe moe ia maua pele la mawhitanga lea. Maua le laso o tanga le leilea ina ia manuia wa le si kaimi whapena na nga ia e alu al tangata malona leilo. So le wa umana whaata oto. Ulo ieri whaamoe moe. Ulo ieri whaamoe moe. Mai a o le I whaavaina le lalang. E fuafuaina lalang. O se whaamalos au. Tele mo tangata tatonu. Iu taia. I le iloaina o le afio mai o ke wiso. Malona ngā luenga o le FAAOLATAGA. Whapenana fuafuaina e le atua I se taimi ungi. A e lei a mataina le laulangi I lana pule a wao. O le fina ngalo na le atua na whaailoa ia Israelu tangata iutaia. I le taimi ma le aso whaatulanga ai. Le afe mai tala tuspa ia. Wa momoe la tō whianga tōi a o loo whape na whi mo o la tō roto whiewa ai le mele na tupu le whenga inga fō. Ia ngat pokala me le atua le whikanga e le whaia I ruma mai na whaia le atua whatasi ma le taimi e le a o fō la esea. O lona whina ngalo ni whatau nuina le wha moe moe. Mai le whai po rosuma lua I le tatou tusi le nā. Mai le whai po rosuma lua I le whai lusu lua tu sa mai ua o tau whama mai o tau loto I le ngawai le upu moni I le nganga iu I le mea I le alofa whamaoni I le auso o le mea lea ia o tau whaalo whani ai o tau ai o tau loto lua se te whaitau ua o tau whama mai o tau loto I le ngawai le upu moni e le nganga ua iu I le alofa whamaoni I le auso o le mea lea ia matua whea whani o tau ai le loto nau. Ai le loto nau. A popoa inga. A mailo ma popoa inga, mai a inga o le tātou sanga le mūlea. O le mea lea kaunga whai. E ka kaunga tātou whatinoa. E ka le sia tala noa Peteru tonu le I utaia ma whaamanatu. O le mea lea ka kaunga kau ko whaia. Te tau na whaamautua te le whawhenga whai. Ia vaenga ia tala no ai Peteru pe na whamanatu pe le vepunga rusuma lofa mai. A lofa wha maoni e a fia ai le lima foai le manatu le manatu wha apito e le mawhai e se tangata o na manatu wha apito ua na o ia lavo. Mea umanga a fia tono mereta no ai Peteru. Pero vepunga rusuma lua. Mai le lonto e whaitawina mai ua o tau whaama mai o tau loto I le ngā wai I le upu moni e le nganga a waso stangata lava ua iai le meo le ngā wai o la lo le mea lea whaatino lo le mea na o le whaamoe moe ngā tana noi Peteru tonu e le kare sema tangata iuta ina ia la tau wola ina le si le vanga tāua o lou wola ina o le alofa whaamaoni o le alofa whaamaoni e a fia ai la le mea lea o lo lima foai e te le manatu whaapito e le mawhai ona e whaapei fona o oe e te le ola southfish sa e whaapena na manatu na o oe lava o le alofa ma le whaamangalonga a le atua e whaasa o loto ina ai mai ai oe mau manatu whaapito na o oe a e sosoani mai I mana onga o istangata e avelo taini e avelo tau au e avelo lima e whapena ana hapa I pe sosohani e maulisi tangata. Ina ua ngā wai tātou le upore atua langa sos tangata ngā wai. Ma whapena ana ia whamamā I lona tangata ma ngā wai le upore atua ola lo le mele.
Holo mena. O le ngā waia lea. E le mawhaina e toe pisa, e te le toe mana tuaina, e te le toe whaia sautala, aisa, le ngā wa e ola ina le upo le atua, e ngā wae ono le alofa o le atua. E koe wha manatu le posolo. Olo wha manatu wha mai, o e sere maa ngai le mera. Ua o tau wha mamai o tau loto, i le upu, le sere ngā me mānaia. Le sere me mānaia, le ngā tā uolo tātou talia Yesu e whai mali wha olo na olo tātou sanga le mule. Ina ua wha mamai o tātou loto, mai wha pe atu le alia wa o le tangata sanga. Wha mawalalo lo le to wha mamai mai ata, ono o mamai le, tala ngā tā vita. Whai se loto fau, whai se loto mamai moa. Wha mamai o ia pe ono, pe o le sina o le kiona. Whai ama le loto wha maula, ia oe le mata tāpo le mata whai oe le atua le wha mamai. A o lau matata, o lou wala au le atua ta tala atu lo loto le, le wha maa ngalo mai au le tangata sala. Wha mamai u la upu o whalongo la upu. Ia o wola ina ia vea u mastangata saunga le mula lo lo alofa. Wha matala mai ai, i le wha matalanga le lenga. E ale lona au fo ina atu, o lona ola e whai mataulanga mo tātou ang sala. Ia whaalia ai e ke wiso lona alofa moni. Ia te oe e mawhai foi ona e alofa atu. A whai na whaatino ke viso mo whaatau nua i le vaenga tāua i loso i fumana o le peona whamanatu e Peteru. O lea foi la tamta whai oi. O lea foi la mta. O ia inga ngā le. O mea i e rinto taksi le mta upu lea. O lo whamatala mai ai. O le mea alofa le atua. Melon na sau o le si le vaenga te talofa mai. O lo tātu sanga le mu. O ia inga la mene, o lo wola inga la mea ia le watala no ai Peteru. E le ngata o le soifua na ofo mai, o ke wiso le nā, e te tau foi o na tu watu lo tau au so soani atu mō le tangata. Pei ai pele ai, a lewa e whaati noa ina. Wa whaatau nu, le anga, whasiri tangata, e sa mea ringa whai le tangata. E le o mō oe, e le o mō sesi. A o lo whaatau nu ina, o lo na whina ngalu le mana oe. Tero e siri na fia. Ma wha pe na o na maua pe tātou le saunga limu. E le aso te le ise mero lima e te wala o atali mai. Whaafunga ina. Langa te whai alo na whina ngalo. Mere me mumule o tātou mtaupunga. Inga whai punga e lufu wha ma lufu lima. A pe na wha mere lufu mataranga lufu wha ma lufu lima. Amai. Lusufa a wao tangata umalawa e tusaia malimutia o le matango fifoi o tangata e pei o le funga o le vao e mangu mutia e to ulu foi o na funga a o le afionga le ali e tu mau le me tu mau whaulawa o le afionga foi lea ua fola fole natu i ate o tau i ora whamoe moenga o le tala lea ke wisa nei aso ma le au ngā o le netai au e tusa mo luna whina ngāno pe o ne tātou i e whamai le ai fo ingali i saia ngai whasu fe po ono e o le waru whamai ua wha amanatu e Peteru ta ngata tatonu o mea umalawa i le nei o langa o mea tō tino o mea ua au sia e o fo i le tangata e iai le taime e mamai ai e le taime mangu ai e le taime e tō uru se ai e le taime te le ai ai e le taime o te whiu wa wese manlaloni longo winga e te le tu mau e mea te vai e le se mea tu mau o le tu mau la le mea tala noi a o le mea tu mau sisi vai na o le atua lava ma lona fina ngalo o lana fionga pa ia ma ona ngā luenga tu mau e te tau ona ave seina e le te tau ona ave seo tātou manatu i mea leonga ai tātou tutuwhatas e whapea nā ona tātou tāwhi mau. Tau lai atu o tātou taimi. Tau lai o tātou manatu, tau lai o tātou taimi. Mai o le tupe, ma le malosi ina ia la taututu mau i le afionga le atua. O mea ia, o mea na, o mea mawhaina alwese. Leo whamanatu le tai au nei. O le tu mause o le aso e whaola inai. Whai mo ia le naman mia. E whai mo ia le vi inga. E whai mo ia le alofo le atua. Aisea, lango le anga le lei.
ne manuia ngā le atua pe ona whaamanatu le tae au nei, o lo whaamanatu ia te oe, e le ai se me tasi o i te tonu e le mawhai, e ona o mai ele, pe ona toi whaamanatu mai ngā, e le awhionga whaipunga le suma lima, wan mane, e le whaipunga le suma toru humai, ua whanau fōwina o tau e le o le fua e pala, a o le fua e le pala lava, o le awhionga le atua le ua ola, ua tu mau, e o i le whaavavau. Ne ua tala noa sa o ma whaamanatu mai. E to ulu e lau mea pula lo soi fumolo wola. E ma vai oe ma le aia. E iai le taimi e le eise mea to ulu whaatusa ta ua peo le funga le va peo mutia ma le funga. To ulu longo winga. O loa ngai mele aso e ile taimi te lewa ai ai. Ka rufai si uso le sa wapenga fo inga vai a kumor ki. Ala wole ai. Na e lolo la ia e iai le aso e aru ese mai ai. E te le toiva ai ai. A o le mele tala no ai. O lo tala no le me tu mau. O le afionga la le atua e leo se me ma vai. E umatu le tupulanga ngai mele tupulanga umatu le laulangi. Ai tu mau pela na pue whanongo e le whaipunga lusuma tolu. Whamele whaipunga lusuma tolu. O lo whamatala ua. Whamau whailonga o tau e le o le fua e pala, a o le fua e le pala lava, o le awhionga le atua. Ua tā mau e tātou. Ua whamau whailonga i nā ilo uola. Ua whai ma whamanianga ilo uolanga. Ua whai ma ola i a tau i le lalolangi le nei. Ua tā mau e ilo uolanga manuia i le atua e ala nana upu. Le ma whaina uloa se mea ina ua ule whai. Ua whai tau. Ua whai tau le upu le atua. O lo fai tau da fionga le atua o le fe au ma le tau molinga lea ina ia fai loia te oe, fai loia te au. E le ea sisi mea tātu te nanga peon tala no timo teo, fai manatu timo teo ili nei tai au, fai mairanga fai matalanga, upolo inga fai mai, awa nei fai tala le i le mea lofa, na tu ina atu ia te oe le walo au, ma le fai ea tu o tau lima. Ia e mafau fau iai ina mea, i le fionga le antua o loo whaamanatu mai ai. I le lua timo te umta pa tolu whai pue suonu sufitu. Suonu sufitu o loo whapena ana whaamatana mai. Taru fōina e tamaititi wa e loa tuspa ia e mawhai o na whaapoto ai a te oe e ui ai le ola e whaavau ua ia ke viso Yesu o tusipa ia o malawa e mai le nganga o le atua ia e a o ai e o ai foi fa poto ai e fa tonu ai foi a poto ai foi le mi tonu ina ia ato to ona le leo le tangata o le atua ia saunia o ia ingalu nga le lei manino ia la ngafionga upula la persona ave a Timoteo na tali na o mai talu foi na tamaititi do e lotus pa ia ma fai ai ona fa poto ai a te oe e ui ai le ola e fa i le fa tua ua ia ke viso Yesu o tusi pa ia umalava mai le nganga o le atua ia e au ngā fo ia e o ai e o ai e fa atonu ai e fa apoto ai fo i le ame o tonu ina ia ato atoa au le tautala ato atoa oe le fa longolongo ato atoa lana whanau i ngā luenga le lei umalava longo minga e le ai se me tasi o lo iai i e whapena o na le whaatino i ngai le fina ngalo tu pito le atua o le whaolatanga i matua lali o le whaolatanga la ke viso pe o na tātu tala noa ai na maliu mai i lungo sa tauro le ngata o lo whapena na whamatala i le introduction ta upunga o lo whamatala o lo tātu whaolatanga o se mea lofa tāua mai le atua na fio mai Yesu le langi ma liu le sa tauro ma ngalo nga sala uma whapena o na tātou maua le ola e whavau ina ia vea oe ma whaamanianga e ale lo na mana nga lua le iai e taita ina e tātou ina ia whai tātou ma whaamanianga le atua i le lalolangi ua tātou iai pe o na tātou iai o lātou mana taia o ia whātou tua lon suafa na wātou i le atua na manuia ta ua o le atalii ma le whene ai whai mai le lua konito mta ua lima whai po e sufitu ma su walu whai mai le whamatalanga i lato umana talia o
O se o ia ke riso o tangata fōu ia whautau a mawai me tuai ua wha fōu wina me oma. Fōu le loto, fōu le nganga, o lo o langa wa suia, sui lau tautala, sui lau mangana, sui lau upu, sui lau savali, sui lau vaai, sui au manatu, sui me oma. O hola ke riso ia tau, hola ke riso ia tau. Le winga nao le whaolitanga Yesu. O lo tali a ino Yesu, ua iai le suinga, ua e sala mo I mea uma, ua e whaamawalalo I mea uma, ua e whapea atu, I surrender, ua le aise me o ia tau, le ali e, ua ola, ia ola la upu te toni ai tau, lango la upu ea o ai, whaatonu, whaapoto. Ina ia sao ni a o ngā wenga le lei, mai a te oe, ile nei tai au. Ia whaamanuia le atua le tātou po kalame, sa moe mese le atu nupele, wo mpaanga, mese tātou ainga, ile nei tai au. Le ase upu wa le tau tamali, ma ngalo mai au auna, ia whaamanuia atu le atua le tātou ainga, Hafo se mete mo miai le, lo e whapenana, mo mire talo whautanga lo I ngāri tatu telefoni e walau mai ai, whai le talo whautanga matali e Yesu e whai mahali ma whaola pe ona tātou iai, I le anga le leima le whaasoa le atua pe ona tātou mafuta, e le nei tae au e whamanuia tele le alii, e tusa ma le tātou mta au pe o tātou ma whaasoa, ia tātou toi whairoai, le nawa yaso le pule alofo lo tātou atua, il tātou taimi whipene pe ona tātou ia whaamanuia tele, so I fuma ia manuia au mga luenga tutoe, le anga iatu le neweekend, ia iai whaatasi ma le while mua le atua, a tālo foi na ia uompa anga, ma si first tali ia ela ma vine ma lātou ainga, a wheloi foi so mātou ainga I ainga lotu, ia iai le anga leo le atua, ia tō nei tai au, whaamanuia tele le atua, pe fo ia emo malosia, ia lātou o lo whapenana mai mo mai, ia lo whangia le atua, o lo filisi ma lātou uma, ia ngalelei atu le atua nei tai au, mātou whaafoi le viinga ma whaafitai ala ufiolo mātou atua, whaafitai le nganga poto, le nganga whaasoa, le nganga soaswani, toi momoli le viinga I la ufio ma whaafitai ala uangalelei le nei tai au wane ia te mātou le alie, au le viinga e whaafitai atu I la ufio e ala lo soaswani mai, I le whaungaina le whaatau wā mali vai vai, a e vi ia la ufio, la upu atu momoli e whaatonga ia ngai iui atu lau mana I loto ma nganga o ena whanonglongo. Whaia se whiwhiringa le lei ia lātou whaatino se whiwhiringa mātango whi. Ia whaalumaina ai le rio laulangi mana ngalwenga a silio na lātou talia fia o Yesu whai mālinga whaola o lātou. Ria nei aso whao ngalwenga. Ia lau o nanga e mesere lau ona whaatonu po kalame le sunga whaatonu ma whatua whapewhanofo ialo le sunga toina langolang sua. Ai mese lau whaingalwenga lo angai mai o wale whaasua ina o lau wafionga. Mātou talo ia lo whangia te itaina le nei nei aso I lo while mu. Au mangalwenga toenga le nei aso. Ia iei whaatasi ma lo wanga le leilo mātou tamai ua mātou wala au. Ma le awa ma le whaaloalo fo I le vi inga I lo suafa Yesu Keriso. Amene ma amene.